Yabona uma uzobuka isencane lengane njalo umphefumulo uzokhubeka. Kuzoba khona into encane ezokukhuba. Yabona kwi-episode le eyokugcina isanda kuphuma ngoba kumhla ka-16 bathi ithe iqala ikaveza into ezincane nje usiyacela behamba nomfowabo unqobani bohlangana nomunye umfowabo othile eThekwini kuyokhona indaba yokuthi indaba engeze ekhaya nayo yonke le nto leyo yabo. Kwasho ukuthi kusho ukuthi kuningi okunye kubalethile eThekwini kodwa ke into abakhuluma lo wamlisa not so much afuqa mama not so much ukuthi usiyacela ngi-understand njalo mayivula umlomo kumele athuke. Akumelanga kube nenhlamba njalo uma uvula umlomo yabo. Andike inkulumo yabo did not go anywhere. Angazi ukuthi beyadivela ndiyasini like honestly yabo, it's just a waste of time. And then from there on ke uThando bekade ehleli nomna kwabo no-auntie bezokhala ke ngazo lezi insizwa lezi usiyacala ngobani ukuthi babili baye eThekwini. Uma behamba lezi indlela lezi ababiki abafethu vele banyamalale baye eThekwini babuye imali singekho kusho njalo bangena imali singaziki le mali engena ukuthi yipi noma yawa umojalavu noma sho sikhona amanye amashishini abasenawo abanawo eceleni asazi. Ya understand lo nto leyo. Ababiki abasho lutho abafazi basala bodwa la yonke lento leyo. Manje ke osisebebona ukuthi bama security guard phela kusho kaDlamuka ngoba lo mama nabo kuzobe bayawukhuza umhlolo phela emadodaneni abo uthi hayibo nabe senihamba nenyamalala kangaka omakhosikazi nezingane lana nishiya noba ngoba phela akumelanga usikube kanje yabo. Osisi ngoba ehleli lapha kushawa inyama kumnandi nayo yonke lento leyo kuzodingidwa yona lento ukuthi hayibo makhosikazi ngeke phela ngeke uze ukwazi anti cela usisize nangempela hayi babuye u-anti kwawuyena obakholisha kuqala. And lapha insizwa zinalomqondo ukuthi ayi ngeke size sizwe nje ngawe anti awuma kancane ngeke size sizwe ngawe mina nonkosikazi kakhulukazi uNqobani uthi hayi bekhona nje seyizama ngoba naye ubaba phela wayehlezi ezama eThekwini uyozama izinto ezithile nathi siyazama lapho kanjani yayibona lento leyo. So hayi abafuna ukuyikhuluma lento leyo anti asho hayibo angenikwazi ukwenza kanje nishiye umuzi ungaphephile nishiye undenini ungaphephile kanjani ngoba phela nina nikhona egcekeni. Hayi abayizwa leyo nto yabo. Personally I believe ukuthi it was a bit too late ngoba ngiyacabanga ukuthi inhlala yenza into yabo yomnyamalala babuye yabo ngoba sebezokhuzwa manje kwakumele bakhuzwe zibekwe ebhandini iseqala ukwenzeka into. So hayibo yini leyo nto leyo. Akuphelanga lapho anti ekhubekho ebakhuza kuthe umamncane wabo naye uMamkhize wangena lapho naye ekubakhuza umhlolo ebuza umakoti la uMavundla ukuthi umakoti kaNqobani ukuthi hayibo uyakutshela lo mayiphuma ehamba wenze njani. Hayi uNqobani waganuna ukuthi ngeke ngize ngireport kuwena angeke ngize ngitshele wena ukuthi benzeni ngitshela wena ngobani ngitshela umkami kuphelele lapho khona lo baba omncane wabo lapha yana. Hey yabona into esengiyibonile wamuzi bayasatshwa abafana bakhona omama angazi noma into yalo wamuzi noma into yendawo noma into yosiko ukuthi abantu besilisa emagcekeni isikhathi esiningi angathini abakhuzwa bamane bayeke nje benze into abayithandayo ngaso sonke isikhathi abasithanda ngaso. I will never understand this why ngoba kahle umamkhulu uyena ofuzabe uyayilawula yonke le nto leyana. And then into sengiyibonile inkulumo yoma omncane angazi kwenzakalani kakhulukazi uMamkhize ngoba khona into ayivezile ukuthi unebhobhodlwane yabo. Angazi ukuthi uyena kuphela yini kulabo mama basekhaya kodwa ngiyabasola phela uDlamuka sekuyisikhashana badladlula yabo. And uma uthi uyababheka lamakhosikazi noma kuthiwa umnyaka emngakanani wonke umuntu uyakudinga uku-embracewa umuntu yabo ngokwenyama uyamdinga umuntu ozombamba. So nje ngiyabona ukuthi hayi yabona ikhona indaba and hayi bayiphikisa indaba yokukhuzwa and uyazi ke abafuna ukukhuzwa. Siyacela ukho indaba yokuthi niye entabeni uyaretaliate la ukuthi wena mamncane waye wangitshela yini ukuthi uyahamba weqa umngcele uyakoSwazini wena mamkhulu wangitshela yini uyakamathini wena kanjani akafuni ukuthi kukhulunywe indaba yakhe uthi no wena lokho kwenzayo ku-wrong ukuthi ushiye usibanibani la ungakuna ufuna ukuthi qhathanise isimo. We cannot do that ke wesiyacela angazi uzoyibona le video but awukwazi kwenza njalo uyathula ulalele ulibone lakhe iphutha manje yena ngokwakhe hayi ungalikhombe lami iphutha kube na wena nawe unelakho iphutha asikwazi ukuthi wena ukhombe lami kuphela badala futhi abantu bawomama kuyena
and lento yanqobani ethi umama Mkhize mncane ngisho kwakuyena ngiyazi akazi ubomama bafo sikhulike sibangaka oyise bangalithatha i2K ingene egcekeni ingane na 25 umdala wena over 35 izoba unina izoba uma wakho noma kuqhu uyathanda uthanda izoba unina I but it's a beautiful episode bafethu isaqala episode 3 lo, so we have many more episodes to go. I think maybe 9-10 more to go. Thank you so much for coming through bafethu. Kamera ngo Azad Ngalani, thank you so much. Please do not forget to subscribe and press that bell button bafethu. Interact, connect, share, comment, sikhulume ngayo yonke lento lama shows. I'm gonna see you again on another video. Thank you.